L-MP Portugiża Ana Gomes kienet imwissija biex tkun fattwali għaliex inkella titlef il-kredibilità tal-Parlament Ewropew. Dan flaqa ta' kumitat parlamentari li matulu reġgħet fetħitilha kontra Malta bl-MP Nazzjonalista Roberta Metsola tindika li taqbel magħha. Gomes rrepetiet allegazzjonijiet foloz li kienu deru fuq il-Ministru Chris Cardona u li llum irriżultaw bil-provi li kienu gidba. Minister Cardona, Minister of Economy, about whom there are people who say that they saw him drinking with some of the suspects that have been that are in jail for being the material authors of the bombing. Ikkoreġieta MP oħra li lil Malta kritikata mhux darba u tnejn. The allegations of Mr. Cardona having met with people in a pub have by now, I understand, been disproven. Il-messaġġ ta' Gomes kien ċar. We have to be very factual, otherwise we lose credibility. Iżda issa Gomes mhux problema ta' kredibilità waħda għandha, għax fit-tmiem il-ġimgħa rapporti online żvelaw aġir li qajjem dubji. Dan b'mod partikolari brabta ma' frodist biljonarju magħruf mad-dinja kollha. Gomes qalet li dwar dan qed tikteb lill-Pulizija fil-Belġju u fil-Portugal. I'm in this moment writing to the police in Belgium, to the criminal police in Portugal, and of course I will give you a copy of the letter of my participation against this crime.